Valentine da gift fanggiba dress ni bouquet ni leireba sigi Hi guys, welcome back to my another episode of Sunday. As you all know that Sunday sidi chutti oibanina ngasidi aise yamna rest tawge khalambani but unfortunately date macha ma chatluge haidana ready oibagi kanna tawri kegino haibadadi ai Valentine matamda yumda leibagi adona ngasidi date macha ma chatke haina Sunday oibagi yumda sum leibado tali haina aigi imanaba amaga chitke tawribani date se ko kaigino habadi nupadi leitrabanina so strawberry se chage na was tawjare ayukta breakfast se ado sunday ni na yamna thing na hogale pung 10 tare 10 bu helamani hogotpada ko yam wana hadi no maka chutti phangjabanina ko and aise khatang diet se maintain tawge hana skin se katang glow lakna bagi damakta ai yamna healthy oiba fruits khangde chaba matam dasu healthy oiba breakfast khangde lunch khangde chare khara maintain tawbase mathau tarame hajikapta realize oire hanadi oirakte so aina office kaba khotpase tawbanina aikoigi mai da ko pollution mayam ama changi dullness oishali mai se ngasidi date chatoinina khara phajadaba de sunya yade aduga aigi thabak chatpanina office chatpanina aigi mai sida chariba nushit nungsa dullness oiriba adegi blackheads oiriba mayam se si se phanabagi damakta aina kari use tawi haibata mayam gi mafam du su utlamge NEUD ki oiba Manuka honey scrub aikoigi open pores amadi blackheads adoigi bumpy textures gumba leiba sigumba degi yamna tired oiragadi try switching to NEUD Manuka honey gentle exfoliating scrub yamna gentle amadi granulous ohenba roughness amata ohendaba bus exfoliation piba skin se irritate amata ohendaba aduga magi ingredients sidi pura hero oiba habadi Manuka honey skin se yamna deeply hydrate oheli khuigi mai de ko redness ti suit oheli aduga healing se support to bigo khuigi mai sida result haragadi exfoliation gi matungda aikhoigi skin se dry ohende dry oibagi mahutta softness amadi calm amadi fresh oheli harsh scrub se goodbye haibiro aduga safe amadi effective amadi gentle option haragadi NEUD ki Manuka honey scrub se sungsoi soidana try tawbiro ado mayam ai hajik irujabagi damakta mai se loirabanina khutcha sisu khara sabon no tawraga dum shower da oina laujore kaigina di khara freshness oina bagi damakta Luciana lawyer dress se karamba set sige di khangde amaka musa da yenga kebko khatang de se healthy or bani hana dagi di so aigi mai da laramba dullness aduigi blackheads aduigi pollution mayam do aina sigi NEUD ki oiba scrub se sizinabadagi kharadi nungairabane aise ado mayamna pambiganisu khali ado pambiba taragadi ai link ti description da hapcharamage mayam description da check out tawbiro so hajiki oina di date da oina focus tawarsi so bouquet di leireba sigi bouquet se aina nan rose day da phangda bouquet ni haidi chanagani haina sige dress siga chana bra na traga ama dress mo set aga ing halake to chana bra ma'am ado asin di chana do malik ko munu sa chana ba malik ko hadi sila masaja katang pana uya ba no ya ba dina tang siso thiba budi na tena tra to sam casual wear ya malik ko hadi casual oi na set ka da ba pabudi phaja bani da aina gift fang mani ko aina like na te wow, Valentine da gift fanggiba dress ni. Okay, so sila na kasi budi ama dress so indum sila ge. Ama dress so gift ni, so gift ni, but still ama duna fazabe heli. Sana office hour, ay office ka ba do hin sila ni indam dada. Kaya ni size so off shoulder hay na ba? Off shoulder hay na de. Hay na ba off shoulder? Nakanam yaw to kasi kay ko kang de. Off shoulder ni sa na sa to budu niya ba? Okay, so ama do hin sila ge ko. Taks.
ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯠꯂꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯄꯛꯆꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯨꯝ sino pagsabayan na dra? Ready ni? Lawba lakpagi ngari. Nungthang chat pa do. Mapusin na haidi ting budo nung ay ten nungthang chat pa ne. Ado na ayuk to chat pa ne. Ado na mayam gari ngari ko. Hilse mo. Uy ma kuha naman ni. So ay chat ni. Fajar ba haybira mo. Mathangi video na mo fang na arsi ko. Ado chat lagadi ulog piling maro ikaya beham na ko. So bye-bye. See you in my next video. Uy ma, yun sila nga vlog ng